lamsugu norok no bright future YouTube channel o khakai norok kaham no tongbai na sikang ni haino tini angnok ni bagi haino hai te kisa video tu bi faikya gahke tini ni topic gahke जों गोबांमा चिकन मिकन रकनो बुइनो जेफ्रो साना थांगो आफ्रो गंके काहामके एक्सप्लेन खाइमे आंगो माने सेम हाइनांगो ता बरनि बिसिंगो डिफरेंस तामो साइमिया गंके अब हाइ टॉपिक नो नतै नो ने बसकांगो तिनि आं फाइसो फाइक्या गंके तिनि नि टॉपिक गंके फाइदिसन सिलायन ताबु गंके नरक बुदन दुइमान खाना तिनि नि टॉपिक तामो gangke norok oro nugi man kana difference between alphabet and letter alphabet tai letter tamo hani sing je pro singjago afrung ka ke ching abuno same haima tongo gangke borok ni bisingo pherlaimong tamo phaide hingke ching tabo strai ke saimanlaina tei puila sing saimanlainai alphabet tamo hake ba alphabet ni definition rokno sing tabo saimanlaina gangke norok oro nugi man kana definition tam hani sikya alphabet is a set of letters or symbols ni saw hediba alphabet ingka kaisa letter eba symbol ni kaisa set ni saw gangke chingtabu haino nugi man kha alphabet is a set of letters or symbol eba letters rokni kaisa set ni saw gangke nainedi in a fixed order used to represent the basic set of speech sounds of a language tamun chaka language ni speech sound ni kaisa basic set no phono buhni saw represent khayo gangke jang short kok by jang saimana thanga hangke tamuni saw jagawo especially the set of letters from A to Z gangke jang A ni simi Z jora je miliwe kaisa abobo jang sequence ma hnai tangin gangke A B C D A ni simi thangai je Z jora je full set ni saw ojago je complete ungjak amo hai kaisa full letters rok no hingka ke chung alphabet hani mano fiaba chung naine di je fro A B C D poriro sung D B C A rok ni sung phaya mane line to line sequence khainai ma thango kaisa set ungjak ni saw obono no alphabet no hingke khakhayo no rok busi makhna A ni simi Z jora je miliwi kaisa letters ni set khaijak sudo ABCD simi ngui maya abo chung tumung hindi phanang thung bangla phanang thung naina thangka ke o a ni simi je alphabet tongmani ta hindi bornamala phanangkha bangla bornamala phanangkha je tongmani mane set amono hingka ke chung alphabet hani mano khakhayo norok buchi mankhna ki sale gahge phaidisun tabo haino hai nailena letter tamo kisa sung tabo nainai alphabet hingke to barasa kok bai sana thanga ke A ni simi Z jora eba O ni simi thangai ayango je tongmani hindi bornamala phanangthung bangla bornamala phanangthung je tongmani ta kaisa set hani saw aro sudu kaisa no saya A ni simi Z jora angke A to Z je letter tongmani aborok no se heno alphabet hingke phaidison tabuk saimalena letter tamono hin gake oro definition norok nugi mankhana letter ni definition a character representing one or more of the sound used in speech any of the symbols of an alphabet hincho alphabet ni kaisa jekono kaisa letter eba symbol ni man hincho alphabet to angno thajingon saka A ni simi Z jora miliwi kaisa set abono hingka ke chung alphabet hino fiaba tabuk letter hingka ke alphabet ni je kaisa symbol eba letter kaisa tabuk rom di chung letter to A bo kaisa letter ngai mano B bo kaisa letter ngai mano C bo kaisa D bo kaisa hake no thangsinai ta hingka omo to kaisa letter ni obo hingka letter ni tamhinani example gake jodi omo to letter ni example singke alphabet hinge to A to Z abo jotono A ni simi Z jora milui Z tongmani abo no hingka ke alphabet hino fiaba letter hingka ke alphabet ni no kaisa symbol eba letter hincho hedba ke uje A bo kaisa letter ni phunuk mari B bo kaisa C bo kaisa D jotono amti ke thangka ta kaisa character no hingka ke tam hnai abo no hingka ke chung letter ni saimano
gangke or tam one or more of the sound used hinchau mane jung kaisa letter no to jung pronouns ma khayo head ba gangke o pronouns mane je khorang ongkhor mane je kaisa jung je fro tam hinani kaisa alphabet ni jotoni no kaisa khorang tongo abono jung bom hai ni porinani amti haita gangke aborok no funugo ni sok mane represent khayota kaisa character no funugo alphabet ni no short kok bai sana thanga ke letter bo alphabet ni no kaisa symbol ke kha khayono rok amsek kisa misa le buji man khanang no jesek mansa try khai tongo buji dinani gake pulani alphabet to A to Z milui je mani abono alphabet te letter hinke to alphabet ni no kaisa symbol ni sau letter angkha alphabet ni no kaisa symbol ke abono gake chung letter hanai sawi mano ke kha khayono rok kisale buji man khna gake tinin video am sungjona no sinai ke next video no ni bagai ang jesuk mansa kaham ke video khaina ni try khlai tongo norok channel no choyawi nai tongdi te ano kisa support khaidi ke tinin bagai asuk no jodon na hambai